Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chhiar tu si lian sang puya voina Mizoram le Assam ram ri chungchanga state pani in biakna New Delhi neya inremna an nei theilo kar le tho tan ne tangin Mizoram a Raipur te tan COVID-19 thidan na pek tran ani ton kar le tho tan ne tang vekin sikul zirtir tu de skula kal to in internet kal tanga zirtina kalpui dan tu ro manna an siamang Prime Minister Narendra Modi hovin voin khan ram chunga oxygen siam chuadan le man tur omza chungchang thlir hawani Sarkar lai puna thlona COVID-19 hridanna kumsampare chin chunglam tan apek me ka ngai thatu te hridanna lavek turin kan ngen chewa COVID-19 laka invena lama lawin thada lo ula ina tomtlatin trul to palo chuan pon chuak lo ula mai tomna vo midang hnai lo kudle mai ti file hridanna lak te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 ka inhoya hria du nei chuan rampum huap helpline number 011 2397846 le 1075 ba ka Mizoram tan 102 te hi biak po theireng ani tuna chuan chanchin tharilong a thak thun zomang u Sarkar lai puiru manna in voin khan Mizoram le Assam ram ri chungchanga in biak na New Delhi nei ani a state pani chief secretary pulanun moya chongo le pu Jisnu Barua te in bia in remna an nei theilova anin biak nuwa union home secretary Ajay Kumar Bhala hova meeting ne lia po an ngai dan ne du dan ai mil theilowa wangin state sarkar ne tu sang jok te ron ve ve ma lak zel dan tur ngai tu ani se ti ani chief secretary pani in biak na hian chief secretary pulanun moya chongo chuan Assam sarkar chu wareng teram chung ai tlanga juni samni pakwa tanga Assam police in kulmek te chu arang theang bera nuk le tur le lo nei tu te thlai le thla man ti chiat te zang na dom na peturin ang yena pulanun moya chuan Assam sarkar chu mizo lo nei tu te thlai le bungrua te ti setura armed police le sarkar official te antir tolo abai sei thu soya hei hian Assam chief minister in juni somni pasaria Mizoram chief minister hena lekha athona state pani te in nge taka anom thei abe sei thu azia ti hlotle na kong poimo tak ani thu soim police chakna manglova do kan kila ramri buai chungchang thataka chinfel apoimo jok thu asoi Assam chief minister chuan juni somni pakua Mizoram chief minister telephone abyak tumin ramri boina fel fai taka chinfel the ani ma chu me ni soma Assam chief minister atana laglu ani laya ramri din hun anga omri adu thu lo hril to thu soim Mizoram chief minister point chu adu dan ani thu Assam chief minister hrilin hei state pani indoor sunzom zel na ta na borok thasiam tu ani tur thu soi voin in biak na hian Mizoram chief secretary hi Mizoram DGP resident commissioner New Delhi pulal thiam sang asailo MPS joint secretary home department ne puwan enkima scientist mir sector an troi oma Assam chief secretary hi an DGP le officer dang pathumin an troi om ani high school living certificate le higher secondary school living certificate examination azir lai ti thate ne na chief ministers award kumten hlan thin chu voin khan kumsang ni somni pakhat board exam ti thate ne na chief minister puzoram thangana hlan loman semna hi education center conference hall a school education department in abuat sai ani a chief minister puzoram thanga chuan Mizoram chu Indiaram state zinga board exam pa ngai taka ne thei om chunani atia hemia tana education minister le department thok tu zong te nu le pa le zirtir tu le zirlai zong te ti sham na le thorim na chunga lom thu soi Mizoram chu Indiaram akil khor ber pakhat pishing cheng klem te har sana chi sang na bom mamo phurthlan ha thak ber zinga mi state ni ma se mal somna tam tak adon thu soya Loman dong tu te hi HSLC alal nun moya St. Joseph Higher Secondary School HSSLC Arta Silvialan hing moy Oikos Higher Secondary School Komarsa Silarin Tluangi Oikos Higher Secondary School Science alal Engzava St. Paul's Higher Secondary School ani a Chief Minister's Award hian citation ne poisa fai cheng singa akeng tel ani Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thangle na kai hruain Mizoram COVID-19 hripui leng din mun voin khan thlir ho ani a voin meeting a hian Raipur te tan kar le thotran nia tangin vaccine pack chho turani ti tarlan ani a hemia tana in boy sen hitluang takin akal me kani anti Mizoram COVID-19 vaccine pack chho to dan tarlan ni in nimin thleng khan vaccine dose nuai ruk singli sangli jasiri somthum pakwa pack chho to ni im vaccine la zo to mi singsari sangriat paruk anom a electoral roll thar bera tanga chutin Mizoram kum sompare chunglam vaccine pack thei mi noi seri sing seri sanga an oma
tuna hian vaccine dose khatna la to za thi za som seri pathum ani a dose ni na la to za thi dose khatna la to za atanga chutin za somli ani July thachunga vaccine second dose pek ngai za chu mi nuai khat singruk za seri som ni ani a tundin hmuna vaccine stock om that thu tarla ani bok voin chonudar thumvel khan tlongluya thian zahoram kal luya antla a mi pali zinga pani chu horto ki mi ramkal ten an chan chuaka midang pani te an chan theilova an ruang hi mu ani to ani thudon danin konpui veng lai cheng pulal hlimpui kum som thum panga tangwal wanal hruai tlunga kum som thum pulal sang le na kum som thum panga le tangwal mal som dong zela kum som thum te chuan horto ki rama tlonglui kutbul kaya suarda kayan tuma lungna la che solin an pali hian tlongluya hian an tla a hotoki mi ramkal ten lal hlimpui le wanal hruai tlunga hi chan chuakin an thian dang pahni lal sang le le mal som dong zela te ero an chan man lovani hotoki joint way me chuan tui tla te zong halin longleng pang mangin an tlak na hmunin pan ngala kon pui atang point an tlak na mun hi a the piangin an pan ngalani hotoki joint way me president hena tanga thon dan chuan tlonglui hi lian vak lova amaro chu tuya khaw wangin ahma anga dai kai mai ero a har sa deu ani Zoram Medical College Microbiology Department chuan tuna Mizoram COVID-19 test na rapid antigen test man mek te chu shikai mu chwa nan arin tlak thule mi puin rin ngam turani thu an soi tun lai mi then khatin rapid antigen test rin hel om anga an soi chungchanga thu chu semin ZMC chon covid atana antigen test nei ICMR in chiang taka azir chiana mana phal chau Mizoram man mek ani atia film khur taka test ani nuwa positive te chu positive dik takan ni a an result po hi pom thap ani ati ZMC a hian antigen positive awanga admit tam tak anom ti soin ni som nuwa RT-PCR la positive ani deuh zela wangin false positive ala om lawa an ngai thei thule ZMC covid awanga enkol an chhu adona RT-PCR test ti sakngai zinga RT-PCR hunre tak la positive anom thin thuan soibok antigen test positive tur hian taksa virus tam angai wangin nana lang chuak to ending helte tan atangkai emani antia annatna alan chu atangani sari chunga te sa thabera khol dang engma ngai lova om huna te sngal mai the ani wangin ol sama haw taklo zoga shikai te hriat na tangkai takani thu a soibok covid test na man mek pani RT-PCR le red call hian a musol manglova false positive omload lukani a positive chu positive dik takani ti na ani anti heti lai he negative chu negative tak tak ani lo theya taksa nana shik ala tam lova mu tham alom lo chuan a negative theya negative result nei point film khur tho turani a in soisela ne chuan in test non de mai tur ani chanchin thar hi all india radio aizola tanga puan ani education minister pulal chanda maral te chuan rual khai zo ka zirna pek ani theinan rom hana thar siamin zirtir tu te chu skula kal to in headmaster emo principal emo te en puina hnoya online class mi tur in bo sei turin rom hana thar siamani ati minister chuan School Education Department chu COVID-19 awanga department harsana torna saberzinga mi ani thu soin harsana chok jang khai turin rem chana dabzelani atia online class bot sai chu then khatin chortang kai ma se harsana sang sang awanga mumal taka online class la ve thelo an ani atia school building then khat covid ve en kol na le quarantine atana man omti ashiat pui thu soibokin minister chuan heng mun te hi Mizoram school omjong jong atanga enin za sombor vel nia hriat ani thule chung school te tan chuan rem chana dang anno siam thei thule har sa chung chunga kal turin inti luina omlo thua soibok school education department chuan thu chhuwa siamin covid-19 Sri-Lanka ra zirna kalpui chunjom dan tur in kai hruaina asiam chu man turin sarkarin apom ta ti asoya karle tho tan ni som pani atangin zirlai no pangte telovin zirtir tu ten sikul honvek turani ti atar langa primary school de chu thole le ninga ni apiangin zingdar somatanga chonu dar khathleng an honganga middle school high school le higher secondary school zirti ru chu thotan nilai le zirtop ne piangin chomhadar somatanga kaidar thumthleng school an hong bokang school hon chunga zirtir tu te ti turtlang pui chu guidelines angin online partially online offline na zirna kalpui dan turom hana siam ani anga online class pek anga in a thei chin china school kai hun chung le school hung chung atanga pek turani anga zirtir tu te hian school a hian test paper bo sai pek chwa la khom le test paper le assignment endik na an thokang Prime Minister Narendra Modi hovin voin khan ram chunga oxygen siam chwa dan le
man turam za chungchang clear ho ani he huna hian prime minister chu PSA oxygen plant din konga mason zel dan te hril fi ani a rampuma PSA oxygen plant sangkha zanga chuang bun mek ani thu tarlan ani a PM cares kal tanga oxygen siam chuna hmun puidin mek dan te po pumode hi antir ani a heng oxygen siam chhuat a hian oxygen chom tel khum nuai li chuang a chom thei don ani prime minister chuan tuna oxygen siam chuna hmun pui bun mek te chu a hma theng bera zo tur le state sarkar te nen thataka thokho turin a hril ani chanchin thar serti topnan atlang pui voina mizoram le assam ramri chungchanga state pani in biak na new delhi neya inrem na an nei theilo kar le tho tran nia tangin mizoram a rai port tan covid-19 chindan na pek tran ani don kar le tho tran ni tang vekin zirtir tu te chu skula kal to in internet kal kanga zirtir na kalpui dan tur ruwa manna an siamang prime minister narendra modi hovin voin khan ram chunga oxygen siam chho dan le man tur omza chungchang khir ho ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani